Kua rewa te haki mā. Te haki whiro I tēnei wā. Kua rewa te haki pango. Ki te ara tuarima me te ara tuawaru. Kua heke te haki pango, kua rewa te haki kākāriki. Hu kere kere ana e hoama. Ko te āhua nei, ki toku nei mōhio ko puta te ihu o te ara tuarua, ara ko ngā tai a te awhare kura tērā. Ki te ara tuarua, ngā tai a te wharekura. Tēnei wā kei te arahi pai rātou. Ko puta te ihu anō hoki. Closely following behind them is lane 4 and lane 5, I think. Wai Nui Omata and St. Joseph's Māori Girls College. Now approaching the turn. Angling in now, we have ngā tai a te wharekura. Anei rātou e hoe kahana. Coming out first, ngā tai a te wharekura. Rātou ko lane 5. St. Joseph's Māori Girls College. Following close behind, we have lane 6, Waiheke High School. E pakanga ana te ara tuarua, te ara tua rima hoki mō te tūranga tuatahi. Ara ko ngā tai a te awharekura tērā, kei te ara tuarua, a ko St. Joseph's Māori Girls College, kei te ara tuarima tērā e whawhai ana. Now approaching the finish line. Kei te urukaha, te ara tuarua, me te ara tuarima I tēnei wā. Ko wai ka hua, ko wai ka toa. Ko te ara tuarima, tērā. St. Joseph's Māori Girls College. Whai ana I a rātou ko ngā tai a te awharekura ki tōku nei mōhio me te ara tua ono. Waiheke High School. Ka wani ke te ara tuarima. Anei ngā toa whakaihu waka. St. Joseph's Māori Girls College, Kereru. Anei te whakahokinga whakāturanga e hoama. I kite, I te tere o te ihu o ngā tai a te awharekura tērā I puta tuatahi mai. Ioi, ko te wahanga matua o tēnei reihi, o ngā reihi hurihanga, ko te hurihanga. It is the turns. So, ahakoa, ahakoa tō tai atu ki ngā haki I te tuatahi. It is about how quick you can turn that boat around that actually gets you the lead. And tika ana ngā kōrero. Heoi anō, kia tahuri
te ia o reo mihi ki ngā kai tuao. Mō rātou e kaha poipoi ana, mohi ana i ngā kai hoe. Anei ngā whakaputanga e hoama, tuatahi mai kei te Aratua Rima, St. Joseph's Māori Girls College. Suarua mai ko ngā taiatea o ne pare arani, a tuatoru mai ko Waiheke Mangopare.